17, number 22. Okay, ready? Trial, oh, trial, oh. Kuha na. Trial. Bibles up. Kinahanglan, up, Bibles up. Na, walay mag-open kung di ko maingon nga go. Sabdan? Walay mag-open, walay magpaubos kung di ko maingon go. Trial, ready. Look. Uy, ka-iPod ko, buwayak ko. Kaya Bible isa, nagpariha. Amen. Dari, pastor. Okay. Trial, John, chapter 12. John, kalmahan ako balikon. John chapter 12 verse 22. John chapter 12 verse 22. Number 3. Oh, kaya pa, oh. John chapter 12 verse 22. Number 3. Go! Unawi. Number 3. Well, Pag makita niyo kanta na lagi mo. Inailan, kung usa ang liter, mausinugdan ng salita. Kung usa ang liter, mausinugdan ng salita. Sila kasabtan ni Julia, sila kasabtan sa Kaya na sa? Langan na yun. 5 points. Naog mo dito, naog. Naog mo. Kapit na kuhiyasi. Mabilit ang mundo. Okay. Matthew. Trial yapon, trial. Oh, why open? Mateo. Oh, why? Okay. Matthew chapter 6 verse 7. Matthew chapter 6 verse 7. Number 3. Oh, wala pa lagi. Ang una mo open nga wala pa go. Disqualified. Trial. Muna, ang pinakanindot nga buhaton, usa lang kagamot ang ipataas. Chapter 6, verse 7. Matthew chapter 6 verse 7. Number 3. Go! 6, 7. Chapter 6, verse 7. Muling! Trial ba? Oh, hilaw. Okay. Sa final na. Ilang ka points yung pastor? 5 points. 5 points ko no? Nagkantidad. Oh. Minus 0. Va. Okay. Final. Why magsaba? Ang sabaan disqualified. Grabe ka serious? Buhat or Acts. Buhat chapter 27 verse 13. Buhat chapter 27 verse 13. Number 13. Go! Hanggok Mago Balando Dajon. Tiog Balay Pagkakali. Correct! Correct! Laban truth, 1 point! Palakpasan! Ikaw, disqualified lagi. Okay. Paminaw, aron masabtan, unya makuha ang numero. 1 Thessalonians or 1 Thessalonica chapter 5 verse 5.
14. First Thessalonians chapter 5 verse 14. Number 14. Pwede ba na cellphone? Kaya ko na kay Juan. Sige, line reverse. Disqualified. Lagpuan, ramang sab na utama. Balik. Okay. Bible's up. First Thessalonians chapter 5 verse 14. Number 14. Go. Verse 5:14, number. At pala, ito na. Please, tanungan ninyo, guys. Silence means yes. Hallelujah! Sa Correct! Uman River Blood, kaya pa? Kaya pa? Okay, kaya na ninyo. Kaya na ninyo. Kaya pa, Jelly po. Okay, 2 points. Love and truth. Ay, nagpaspasan man. Napay tulo. Okay, Hilong. Hilong. Bible's up. Titus or Tito. Titus chapter 1. Titus chapter 1 verse 10. Number 4. Go! Titus Chapter 1 verse 10. Number 4. Go! Tito 1, number 10. Kanta! Correct! Okay, naka 1 point ang record of life. Uman Jelly po, kaya pa? Ay, kaya. Okay. Hilong! Okay. Uy, Hilong kayo, ma-disqualified mo. First Timothy chapter 2. First Timothy chapter 2 verse 14. Number 14. Go! 1 Timothy chapter 2, verse 14. Chapter 2, verse 14. Number 14. Yeah, 5 pa man, God. Ni ako ni ako sa panagitan. May chance mo. May chance mo. Wala na mo. Sa to, pre. 1 Timothy chapter 14. 14, number. Chapter 2. Verse 14. Ilang ka ng chapter 14? Chapter 14 ang ulaw? Abay mo lang. Ito, abay mo lang. Tama, maguda ko lang. Chapter 2, verse 14, number 14. Okay lang. Basta Kailangan ko na. Asa lagi, taga na chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kumana letter. Wrong. Kanta. Natin ka na home, diba? Natin ka na home, diba? Wrong. Natin sa Ato na basa ang pagkahuman nila. Check.
Mas tagapil pagbilangan. May tagapil pagbilangan. Ako pa dito pagkasa doon. 14:14. Chapter 2 verse 14. Mas grabe ka, room. Ay! Letter I. Wala pa bilakaw. Basahan daw. Chapter 2, verse 14. Number 14. Bilang! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ay! Uman ang kwan. Ay. First Timothy. And First. Ay, sikan Timothy mo na. Disqualify ka ko. Okay, sikan Timothy mo ba na? First Timothy ako laong. Sagot ako sa bata pa. Ha? Eh, wala na. Ako may sajog. Ako may sajog. Why points maya balik Points. Balik! Hilom. Ano to gulagay na good? Hilom. First Timothy ba dyan? Ayan. Okay! Nalion ta para madali. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 3 verse 7. 2 Corinthians chapter 3 verse 7. Number 22. 2 Corinthians chapter 3 verse 7 number 22. Go! Second, 3:7:22. Second, 3:7:22. Chapter 3, verse 7, number 22. Second, 3, Correct! Okay. Laban ko, 3 points. 3, 1, 1. Meron life, 1 point. 1, 3. JLFO, no points. Point manggod. Okay. Bibles up. John, chapter 14. John, chapter 14, verse 21, number 7. John chapter 14, verse 21, number 7. Go! 14:27. 14:21. 14:21. 7. 7. Number 7. 21 7. 14:21. Kanta! Correct! Una sila. 2 points, 3 points, group point. Jellyfo, kaya pa? Sharing mo kami basta. Sharing yan. Okay, Bibles up. Pila score? 3 point pa ito. Bibles up. Okay, Mark or Marcos, chapter 12. Mark chapter 12, verse 7. Mark chapter 12, verse 7, number 1. Opo! Mark chapter 12, verse 7, number 1. Go! 7. Number 1. Kanta! Sa wakas, nakakurik na ka doon. Okay, Jellyfo, correct. 1 point. Ay, grabe, makapasasab ni. Mabali na po ng suyog. Wala sa'yo. Okay. Bibles up. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10 verse 16. Matthew chapter 10 verse 16, number 10. Matthew chapter 10 verse 16, number 10. Go. 10:16.
Kanta! Correct! River of Life, 3 points. Lemon Drop, 3 points. Jellyfo, 1 point. Ay, grabe, nagkay naman. Biniampas naman ko. Okay. Grabe ka paspas. Ampas na. Okay. Santiago or James? James chapter 4 or Santiago kapitulo 4. James chapter 4 verse 11. Number 15. James chapter 4 verse 11. Number 15. Go. Go, go, go. Number 15. Tinogdaning tanan sa tinogdanog sa katapusan ang imong May chance mo. Okay, pas na. Basta ka na yung bisa nagtukar sila. Baka lang ganun mo. Basta nagtukar sila. Huwag daw paghunong. Santiago chapter 4 verse 11:7. 11:7 Mirpeo. 11. 4:11, 15. 15. 4-8. Yan naman ka mo. Kumana naman. Ang mamo. Tas pasakalan. Kanta! Ang mugma mo lalong pa sa kanagatan. Correct! Uy, pawaway pa! Uy, murag manaw mo tausig pa! Okay. 2 point, 3 points, 3 points. Ay, grabe. Sa Jellyfo. Jellyfo, kaya pa? Kaya kayo. Palaban! Palaban! Grabe, butusig pa. Bible's up. Last 2 points. 15 man. Yan sa pastor. Ay, Tama? pastor. Nabalik David. Ah. Nabalik David. Bilang. Okay, Bible's up. Bible's up. Okay. Hebrew. Kaya pa. Hebrew chapter 2. Hebrew chapter 2 verse 1. Hebrew chapter 2 verse 1 number 4. Hebrew chapter 2 verse 1 number 4. Go. Rio chapter 2 one Hebreo. Correct. Correct ang River of Life. Ayan, kabal na ang River of Life. 1 point Yay, usara ka nga doon kapag pamilog, mudahog na. Okay, Bible sa ini ka doon, paktikay ka doon. Ano inay, patay. Filipos. Filipos chapter 4. Okay, Filipos chapter 4, verse 10, number 30. Filipos chapter 4, verse 10, number 30. Go! 4:13 30. Chapter 4 verse 10. Din ang top 4:10. Ang magdali, mga bali. 4:10 number 30 number. Matabang. 30 number. Dahil lang mapildi ang matabang. Go, sige, sige. Go, go, go. Akong Diyos maayo. Kanta! Hindi kami atuman. Wala taniya. Dalawa lang yun, dalawa. Uyang naman dito. Sa atong kalisdanan. Correct! Ay,
Motosik ka, Jud! Motosik! Uy, gwalis na! Labaw sila isa. Ang dari, waiting naman yun eh. Dari ka, Jud, kay gwalis na. Agoy! Laban truth, kaya pa! Kaya pa! Sige, Tol! Sige, cool! Okay, Bibles up. Ay, for the win ang River of Life. Ay, for the win, River of Life. 2 Corinthians. Christians. 2 Corinthians chapter 10. Ako, hindi ka po yung mudo. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Number 13. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Number 13. Go! 10, 5, 13. 10, 5, 13. 10, 5, 13. Number 13. Second. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo, dahigon ko. Correct! In. Balikan niyo pa puan. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Number 13. 13. 10, 5, 13. Uy, walis na. Number 13. Kasi, give chance to others. Lahi naman may Naman. 13. Confirm nito. 5, number 13. 13. 13 ang number. 30, 30, 13. 13. 30 sa ito? Number 13. 13. Oh, kuha ka lagi. Nakuha ka lagi nila. 13. 3C. Correct! Jennifer! Uy! Pahinga mo! Abal! Laban truth, kaya pa? Kaya pa. Okay, Bible's up. Bible's up. Bible's up. Judas. Judas. Ay, pag pinali mga to. Ang pinali mga Judas. Judas. Memorize video ang kuhan Bible sa Bible. Iba yun ang Judas. Ay, Judas. Sara ka sa Verse. to the last. Ibalo ka mo sa Judas, wala yung chapter. Second to the last. Judas verse 24. Judas verse 24. Number 12. Judas verse 24. Number 12. Go! 24, 12. Why line Judas sa 24? 12 number. Oh, 12 number. Okay. Ako'y maghukom. Ako'y maghukom. Una ang Jericho. Wala pa. Wala pa. Kanta ha. Ang gugma mo, taas pa sa kanan. Kay last man, kinahanglan mahuman ang chorus. Ang gugma mo, Hoy, kailangan to at lalong pa sa karagatan. Sayop ka ni Pili. Ang gugma mo, Kuyang manini. kusog pa sa karanginan. Kayang gugma mo, Kanta, tanan. kanta naman, kanta. Woo! Correct! Okay. Ang nakadaog sa ato Bible Sing-Along, GLFO! Grabe mga katawan. Palakpak na like sound. Palakpak. Hakot ng GLFO. Ang naimit na una. Ang hakot nila. Bro, palakpak na like sound. Palakpak. Ay, grabe waiting ang river of life. Katuyo ka dyan ang chance.
Pero unta man, may nag-ingon, naigi maulahi nga mag-una. Pero mga kaisanan, no hard feelings, naman kay ini, duwa na ni, no?